جارکی سلاو الوبن تماشاوان بریز ساعت 6 یا تایبەت بۆ ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە دەست پێ دکە. زانینگەها کۆبانەیە یا بسەر پەیەدێ بە بێ مامۆستەمایە. بێسەدەما مامۆستەین تورکی و ئیرانی خوێندەکار ڕۆژ بڕۆژ کێم دەبن بەرێ خۆ دەدن. زانینگەهێن ڕێژیمێدا کۆباوەرنامەیەکدان پێدان کردووە بگرن بەهتر پێزانین پێ راپۆرتێدا. زانینگەها کۆبانیا سەر بە پەیەدێڤە بێ مامۆستەمانە و خوێندەکار ڕۆژ بڕۆژ کێم دەبن و بەرێ خۆ دەدنە زانینگەهێن ڕژێمێ. زانینگەها کۆبانێ کو تێدا 5 بەشێن خواندنێ هەنە و بچووکترین زانینگەهێن پەیەدەیە. پشتی 3 ساڵان خوێندەوانێ کۆبانێ بسەدەما کێشاند ناوبەرە مامۆستەی ئێرانێدا و کۆبانیدا. هەروەها مامۆستەی عەرەبن سووری کو بهتر 8 مامۆستان و ساروک زانینگەهێ خۆش مامۆستای vekşandin خوێندەوان بێ خواندنمان. خوێندەوانên bajarê Kobanî di daxuyanakê da belav kirin û têda daxwaza derxistina mamosteyê Êranî û Tirkî kirin ji ber ku peyedê çend kadrên PKK ku xwe xelkên Kurdistana Êranê ne weka mamoste û doktor li ser wana ferz kirine. Ew jî Mistefa ku bi navê Sîpan tê naskirin, Heyder bi navê Homan tê naskirin û doktor Masûm. Li gorî peyedê baskên PKK li Rojavayê Kurdistanê ku hemî pisporên biyolojîyan e û ji welatê Êranê ne û mûçeyên bilind bi dolarê Emerîkî werdigirin û xanî û hemî pêdaviyên rojana bo wana têne dabînkirin. Lê mamoste û doktorên Sûrî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê mûçeyên xwe kêm û bi lêreyên Sûrî werdigirin. Lê ji destpêka sala borî da û tanha gelek mamoste û doktor dev ji karê mamosteyî ji ber gencekî Kurdê Tirkî bi navê Masîdar tê naskirin berdane û ya herî dawî jî sarokê zanîngeha Kobanî ser bi peyedêva. Doktor Kemal Basrawê dest ji kar vekşand ji ber biryarên ku Masîdar li ser wana ferz dike. Têzanî ku Masîdar ne xwendevan e û di jiyana xwe de tevlî rêza xwendevanan nebûye. Herwiha pêştir ber pirsê girtiyên Daişî bûye. Îro bû sedem ku Doktor Kemal Basrawê û mamoste Adnan Hesen herwiha 6 mamosteyên Ereb weka Doktor Abdülcelîl Abbûd û Doktor Bessamil Nasir û Mehendis Welîd el Elî û çend mamosteyên din jî xwe ji mamosteyî vekşandin. Têzanîn ku Doktor Abdülcelîl 10 salan cîgerê serokê zanîngeha Beas ya Lezaqî bû û niha endamê Partiya Sûriyel Mistaqbel e. Lê îro peyedê ragihand ku kulîya riyadiyat, fîziya, kîmya û wê bibine peymangeh ji ber nebûna mamosteyan. Li ser kêşeya mamosteyan xwendevana daxuyanak belav kir û têda gazincên biryarên peyedê kirin ku hemî biryar bi dest mamosteyên Êranî û Tirkî ne û biryarên wan mezacî ne. Bû sedem ku bihtirîn nivî gencên Kobanî dev ji zanîngehê berdin û berê xwe bidine herêmên dibin kontrola rejimê da ta ku sertefîkeke naskirî werbigirin. Têzanîn ku bi dehên doktor û mamosteyên pisporên Rojavayê Kurdistanê hene lê ji ber biryar û kiryarên peyedê û kontrolkirina biryarên perwerdeyî û zanistî bi dest kesên leşkerî nikarin vegerine xizmeta welatê xwe bikin. Zanîngeha peyedê li Kobanî di sala 2007 da hata avekirin û tanha bêhtir 5 sedî xwendin bicihîştine herwiha zanîngeh îro bê doktor û mamoste maye. بله تماشاوانم برێزەمێ بهتر لەسەر vê babetê rawestin لەسەر xirabûna rewşa zanîngeha Kobanî û destişkarkişandina hejmarek mamosteyên zanîngeha Kobanî bila ji vê babetê li gel her du mêvanê xwe Birêz Lama Mihemed Akademî Nasê Kurd û Doktor Berzan Faris Slêman mamosteyê zanîngehê ji hesekê wê tevlî me bibin. Ha Birêz Lama mer amade ye. Birêz Lama hevdema te baş be. Di raportê de benas kir sedemên destişkarkişandina em bêjin kadrê zanîngeha Kobanê yan jî mamosteyê zanîngeha Kobanî çi ye ji ber çi ji ber hebûna hejmarek mamosteyên Tirkî û Îranî êdî hejmarek mamosteyê zanîngeha Kobanê stîqalê xwe dan. Lê em ê ji derencaman dest pê bikin. Yanî derencamên nemana kadrê wana gotinê yan jî yê tedrîsî li zanîngeha Kobanî wê derencam çi bin û wê bi çi rengî bandorê bike li ser vê zanîngehê bi taybetî kerem bike. سپاس دارم سپاس جبران وارا سرچاوه گهدار وارا راستی وقت کم زانن پروردهایی و امبیجن سکتور خواندن گشتی بنگه و هنر تشتی و انسان یعنی امکان جدایش قطعات حیات دینه بشکل عام فامکان بیجن واتشتا یعنی الدنیا معروفة مرزانه کو که خواندن او به مراحل ويحنا بنجها وهي يجي متكاملة يعني تكون بيجي كخواندوان و منهاج وهاي مش متكامل فجواب بيجي برسيبها برستاتا
اوهایا نزانم يعني مرمت ماي دبيني هر دره و هر تشتي هاني كو تيكي مرزاني ومعروفة للدنيا كو هختك تي خواندنه تي ساعت دنيا يا تي انستيوتك يا تي آستك بسكني الناس بيجي بشي ام آستا نما يعني اب شاگردانا اب خواندوانا تي وانا بوانا را كمل بكي دي بيجيني وانا بسر بكيوي وانا تخرج من الدولة تبي مثلا اب آستا مسكنان يعني ما بس اف شاگردانا به کد هر اف امبیشن با اف عملی و بگه که داره فاویا راستی کیشه که جبو شاگردان جبو خدیار جبو امبیشن پروسه خواندن بگشتی اوایا يعني کیشه که مثلا و لسر يعني لسر درونا شاگردان هر وحال لهر پیش روش روان وهر وهاجني وقت ابديفيجن ل هر وها يعني بيشتغلوا جدا لسر اصلا خامنه جشتو باندورا وهابي بين سر خرابونا روشا ابوري بريز لما يعني بنارينا تحت شرا ديك روشا ابوريجي باندوري لسر ام بيجن خوندني بگشتي دكه يعني بيوندي هي ادنا برا ام بيجن حتى شرا ديك بيوندي روشا ابوري لسر خوندني بگشتي هي وكو ما قلت مجاره مال سر زانگاها كوباني يعني سر زانگاها كوباني بيانجي بيش بچونن كونها زانگاها كوباني تشيد بهي هروها وقت يعني وقت يفان النها قر تمام نها بكن هروها هر لها مجهانه يعني امبيشن روشا ابوري روشا كورونا فيا باندورا خل همو سكتر جيانه كري ليه وبتايبات جيستر خاندنا يعني اف خاندنا اف رواس خاندنا ما بس امبيشن باندور هي اللي اف باندورا ويستا نجف جد درجات يعني مش خاندنا يعني بيويستا امبيشن كاسي دسل لاتار كاسين ريفا بريد بن كيجان دولتي به وارب بالانس که نابینا او روشتا بیشن ابوری هی او اصلا که ابوری هنه و دواره پرورده خواندنه ده هدو هر وها هر يعني باندور وهبه وباندور حياة لأن باندوران نجي بيجي او استهانة كم درس خامنه بكرم باش يعني بنارينا تتوكو اكاديميناس بيويستا چك شو هواي كوردا بينكرن حتى كو اكاديميناس يعني جي ام بيجن ماموسي زانگهان بكاربن بردوامي سركاري خو بكن زانگهان يعني دوی چه اتمسفیرک ام بیجی که شو هوای کاردا بین کرن راستی حتی اکادمیسی کار خوب که برنامه من شته سرکین او کس او بسپوره افکاری ویه به او پلان وقت يعني کمیته هبه نه نکسک و نه ام بیجن هر یک لسر مزاجی خوب او کمیته هبه او کمیته کانه به ام بیجن بی کاری بره با بهره فکر نوای امبیش وقت برسیب لسر پرساتا دبی دستیکت وقتی سیستم که چکی شرکت که چکی زانگه که چکی دبی لجمتا دل پیشروج خانه يعني داري بشكريه وان ما مستان بكي لجور جهتني يعني امبيش لسوريا ولا الرجاوي كردستاني او جهتني تشيربن او جهتني او باندورين امبيشن ابوري ده وقت بيجن وقت تجديد اللي بسك يعني بشكريه ما مستان بكن حتى كنر ما مستاج يك دي خلقيه خنديه خدي شهاده فهو بشكريه يعني ما بس كسين ربابريه دبن بقشتي ده بشكريه وان بكن موچاي وان ديوان وحتى اشتغل بدن جبر وقت ما قلت فيه بروسا خندنا قال لك الجرين باش بريز لما دروشان هذا ياكو خوندن لروجافاي كردستان تيدا درباز دبا تشاوا شروفت كه تشاوا تقييم دكه خوندن بقشتي لروجافاي كردستان دي زمان هذا وقت برساتل دمان هذا دم كورونا ده ابايا برسي بسكري كان صالم بوريدا بريز نا هذا سردمي كورونا ده كان صالم بوريدا بقشتي خوندن تشاوا تنرخينه صالم بوريدا برياش براستي بشي شورا شاسي ام جدست و ام وقت منبه جند زانگاه کوبانی وقت منبه يعني يعني هندك جواب بدفكري تدخازي راستي وقت ما قلتي جودابونا خوندنه هيا
وقت آلك زانستي وقت يعني امبيجن هيمنن وهنا يعني مقومات پرورداهية أنا فأفتش أنا براستي جاهية نري وقت زنجيرة كي قطبة أف زنجيرة تمعنا جيتنا أف براستي أف تأثيراوي قال لك برا وديلي امبيجن بروجي بقشتي ديك بتشي وقطبنا يعني هرتش قطبون دبي اللي خندنا قطبون ناوي فبيشم يعني مخابن دروشة اگر واه هبه نباش نه پیشرو شاگردان دیاره و نشی پلانک باش یعنی پلانک برنگه کی امبیشن زانستی هات بدانید و نری هیوی داره براتش دوباره چیکرن جبر وقت موجودی ماندن بگه پیشکتنا هر ملتکی و هر باشارکی دولت باش بريز لما يعني نبونا أكاديمينا سان يانجي أمبيجن ماموسينكو خريجي زانينجهان بقشتي أمبيجن دقونا غين دسبيكي دا چه سرطاي با چه آمدهي با چه جيناوندي با و دس بأمبيجن كاربونا ماموسينكو بو دما سيمهان خلجوان تين انجام دان حتى كو دس بكاري ماموستي بكن لروجاباي كردستاني أذ یک چواته دو حتی چرا ده که باندوری لسیستم خوندنی بگشتی دکه براستی يعني بشيء مربوط ابتشتا بلكي يعني او كادرانا او كسين ام بيشن بكردي تنقون ليه هما دريجبونا بي مسألة او مسألة كان نه راسته ونه صحية براستي جبر چه جبر وقت ما قلتي يعني وقت نزانن هر كسين حتى يك ببه ما مست 4 سالان بكليجي که 4 سالان البته وقت زانستی وقت علمی هاته تحقیق کردن 4 سالان و هم دزانن يعني وقت بيشن وقت سنجيرة كي حتى كدقي داوية حتى دبي خدي خبرات نيجي بيتر مثلا هنا كلية هنا وقت منزانن بشتي 4 سال 5 سال كلية مثلا دواتر دبي مثلا دواره براتيك 2 سالان بكي وحتى بزانن حتى دواره يعني هم زانن وقت پرورده لدولت انگيشي براسي لهر چيا كي هر چند سالان جاره كي وقت امبيجن يعني حتى او ماموستين كيفن ولا المجواره وقت امبيشن ورك شوب لا تشيت كان اول ورك شوب انا بروجان وجاهد مهاد ليش كان جبوا انه نجان كرنا زانياريين او علاقه جبر وقت ما قلتي خواندن او شيء بشكش بجيانيات وهالتين وبيشكتن ديال شيء فهذا از بيشم درجه حتى كو ام بخاصن انجامه كي بدن بده أبدا لسر من جهين درست ورنا باكرن حتى كو بشاروج هذا أم بيجينا بشتواره براستي ولا شارع سكرنا وش بو باشر ده وقت لا وقت يعني أم بيأخذ ديفانا وين لجور سيستم جهاني كتير نبكراني تدي وارده وبيتر أنجام خباشت باش بريز لما برسك شو جريداية برسا مني بريانها هي ما قلت بي درچون زانيجهان خريج جامعاتها بأكاديمي ناسان ام بيجن دقوناغا سرطاي ابتدائي واعدادي وثانوي ده دماكو ام بيجن دقوناغن دسبيكي ده خوندن لواز بزعيف بيغومان وباندوري لسر زانيجه جيبك راست ابيك حتى تشرا ديك باندورا خرابونا ام بيجن قوناغن دسبيكي لسر وزانيجه هذا توكو أكاديمي ناسان بيغومان اوقات تكي وقت بيجن تكي بديهية وقت خواندن بطيبات يعني وقت طولا يكيت تثبيت كي دوسي هبدو تمام دكي حتى دقي رابع كي دقي امبيشن أوستين أو مراحل الثانوي هبدو جودات بين هر كسر الجور امبيشن خوشتكاوي لكور أو علاماتك وشاغر فرد جرب هل بد أبغى بشتكي وقت موتي بديهية باندور قال لك هي حتى كو يعني حر آستك دبي أساسك شو آست دوورته يعني هم بيشن دستيكي ولا نابندي ولا سرطاي أفانا جيش حتى بجلس دارنجه أفايا جيش هبدو كامل لكن يك أي تشتك أي كيمونك أي خللك دفاع أصلا ذهبه هر وها أنجام داوي وبرسيفال البرستاتجي هر وها دبي قلستي كمايته ذهبه لجور نقل وكم بيشن ديسمبر جرن بيفانا ما خواندنا للجهان او بيفانا او بيشكتنا تشيزه دبي وقت امبيشن باي الاعتبار بحر داوين برسيارة بريز لما يعني شارع سريع بلز
چیه حتی که خوندن لروشاوای کردستانش کار ستی دور بکده و چو وره کرد براستی از لگور نرینا من یعنی پروسای خوندن نوک مگوتی گلک باس که وین هنه ما مستوى دبستانه او امبيشن او كورسين تينا باينا حتى او بيشن او اساس ولكن اباهيا كنت تينا كرد يعني امانه او نارينا دور وجبو في بروجيتشيا جباك يعني اف باسكارا كوتشي دمنش فجبر ادبيشم حتى اف بروسا باش وبرنج كيزاني و امبيشن براكتيكي وبره تشيكرن دبي كوميت كيفن اف كوميترا كاسم بسبورت يرابن اف كاسم بسبور جوارا قريبه كلبي وجوارا اونا وك ام دبيجن سربستن كوكارمن في بلان دينن نجبو ام بيجن شش مهان ولا سالك اف بروجا روجافا كردستان اللي بر يعني بحزارة شاگرد اخوانا بذي اف بروستايات شبه حتى كو ام بيجن لدولت جهان امریکایی جکسی هانا پسپور بخوازن دوی وک خلقه که چه بکر کسی پسپور کمیتا جوه و دست بیده که پاچ پلان دینش بو خلاص کمه وی هاوی و هر وهاجی حد تشتی که دویین وی پروسه چبن دوی جوار ورنا پیشکش کردن که حتی کاربن ام بیشن انجام که میزک و اب تشتی آلوزین چیر بین ورنا چاره سر کردن و حتی بگیشتی داوی بگنا پروسه که وقت بیشن خوندنه که باش و بانجام زور سپاس جبای میوان ما برز لمع محمد اکادمی ناسی کرد ایروت میوان ما بو زور سپاس لسر بجداربون آتا ایرو 8 ساله لسر قرتنا هر یک جي رضوان محمد ابراهيم احمد محمد ابراهيم غسان محمد ابراهيم هروها ابراهيم محمد ابراهيم كوهر 4 برانه هوالي وان جوان عبد الرحمن خالد را دربازبن كل سر دست رژیم اسد هاتنا قرتن حتى نهاجي 4 نویسا وان ندیاره گرتن، رواندن، بنچافکرن، زندانکرنا خودانê gotinên rastiyê û azadî xwazan. Ev kiryar bi diktatûriyetê têne pesendkirin. Lêbelê li Sûriyê, ev kiryarên dûr ji mirovatiyê ji alê rejîma Sûrî ve li derheqê gelê Kurd de têkirin ku milletê Kurd ji destpêka şoreşa Sûrî ve banga azadiyê kir. Lê rejîma Sûriye ya diktatûr ew xistin di zindanan de û armanca wê jî ew bû ku navê azadiyê êdî neyê gotin. Di rojeke weka îro ji sala 2012 5 gencên Kurd ji alê rejîma Sûrî ve hatin girtin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Li gorî zanyariyên bi dest Rêbaz News veketine ku her yek ji xebatkar û çalakvan Ciwan Abdurrehman Xalid, Rıdwan Mihemed İbrahîm, Ehmed Mihemed İbrahîm, Ghessan Mihemed İbrahîm, herwiha İbrahîm Mihemed İbrahîm ku her 4 birane di 3 Eylûna sala 2012 li daxa Zorava li Bakurê Rojavayê Şamê ji alî rejîma Sûrî ve hatin girtin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Rıdwan Mihemed İbrahîm ku di sala 1985 de ji dayîk bûye û birayê wî Ehmed Mihemed İbrahîm ku di sala 1991 de ji dayîk bûye, ew her 4 bira ji gundê Topseyê bi ser bajarê Amûdê li Rojavayê Kurdistanê ve ne. Ji dema girtina wan û ta weka îro, malbata wan hewl dane û hewl didin da ku çarenivîsa wan bizane û berê xwedan, navendên ewlekarî lê ew hewl bi ser neketin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e. Herwiha li gorî şopandina Rêbaz News, çalakvan û xebatkarê Kurd Ciwan Abdurrehman Xalid li bajarê Qamişlo sala 1980 ji dayîk bûye û bavê 3 zarokan e ku di ser hildana 12 Adarê di sala 2004 de çalakvan û xebatkarê Kurd Ciwan Abdurrehman Xalid hatibû girtin û rastî êşkenceyê di zindanên rejîma Sûrî de hatibû. Herwiha di destpêka şoreşa Sûriyê jî di sala 2011 de hate girtin û piştî 5 rojan serbest hate berdan. Xebatkarê Kurd Ciwan Abdurrehman mêraniya wî bêhempa ye ku birawanekî tejînetew berevanî di ber doza Kurdî û mafê gelê Kurdê dikir.
کو بەشداری دخواپێشاندana Kurdan ya yekem li pêş Berlemana rejîma Sûrî de kir, her wiha tevlî hevrêzên şoreşa Sûriyê jî bû. Malbatên girtiyan çavareya wê yekê dikin ku çarenivîsa zarokên xwe nas bikin û bang li rêxistinên mafên mirovan û netewên yekgirtî û aliyên peywendîdar dikin da ku fişarê li ser rejîma Sûriyê bikin û çarenivîsa zarokên wan diyar bibe. Ji sala 2011 ve ji destpêka şoreşa Sûriyê ve Milletê Kurd bi pêkhateyên din yên Sûriyê re beşdarî di şoreşê de kir û bi navê azadî ban kir û rejîma Sûriyê jî hejmarek mezin ji milletê Kurd zindan kirin. Sal û dem derbas dibin û hîn jî rejîma Sûriyê çarenivîsa wan eşkere nekiriye. Mîdye Dorsin. نسر بابتك دن لروشاوای کردستان روژا شمی 29 تباخ 2020 ده داخویانه که ده ریببریا پیده به هماهنگی لگل حسدی را گهاندن که اویل گور پلانا کار یا دنابرا حسدی و نتوانیه گرتی ده که ده حزیران 2019 ده هاتی امزکرن او جیب آرمان جارا وستاندن و قدغه کرن علشکر کرن زاروک و جوانین جیر 18 سالی لروشاوای کردستانی کار بکن. لگوری داخویانه پیده که اوفیسین تایبت بگلین مالباتین زاروکین رواندی وره وکرن. مالبات دکارم بریاوان اوفیسان داخوازا وگرا زاروکین خو بکن. دوی کود ایلونا 2018 ده قصده بریارا قدغه کرن علشکر کرن زاروک و جوانین جیر 18 سالی درخست. گوت کو اوی سزایان لسر هر کس و فرماندار بریار بمپی بکب سپینه لرواندن و لشکرکرنا زاروکان جالی پکک و رخصنا بناوی جوانین شورشگر یا بسر و بردوامه تبی کو مالباتین زاروکین رواندی هر دم بانگا و گراوان دکن لحتنها تجدیت جالی پیده و حسده درباری رواندن و لشکرکرنا زاروکین جر 18 سالی و گراوان جبوی مالباتین وان تنیه. رواندن زاروکان لروجاوای کردستانی چاوا دست بکریه بردوامه هرچند مظلوم عبدی گوتبو که اوی رواندن زاروکان چاره سر بکه لیهینا نهاتیه چاره سر کرد. دوی که قصده را گهانده که اوی پروسه رواندن و لشکر کرن زاروکان را وستینه لیهینا پروسه رواندن زاروکان لروجاوای کردستانی چاوا دست بکریه بردوامه هرچند مظلوم عبدی گوتبو که اوی رواندن زاروکان چاره سر بکه لیهینا نهاتیه چاره سر کرد. هر چند روزم بوری در رواندن زاروکین کرد لسر دست جوان شورشگر هات اشکره کرد که بناوین ریناس زهیر تیلو دیار فؤاد احمد هیوین فهده حتی وکا ایرو چارانوی ساوان ندیارو هیوین تاوی ریزم پککی هاتیه کرد. دریال دوانک دنگی و دایکا هیوین چاوانی رواندن کچا خو اشکره کرد گوت دما کچا ویج ازمون پولانه هیودگریا مالی هاتیه رواندن بشتی چند روزان جیره هاتیه گوتن که کچاوی تاوی ریزم پککی بویه. برن ج مدرسة برن طبعا ج دبستاني جبر كردي جي دخوند و بتشو زماني عربي جي صفين هاد دخوند يعني صفين هاج قدمان دبو دمادي خوش قدمان دن وكردي جي تشو بيمانجي اري بشتي بدروجا بشتي جو برن بدروجا جمر رسالاك جمر شاندن بكردي داني بون ياد المنقرة والمهم ارتشتانا يعني تشن داني بون جعمري مستر جبر او كتكان خطاي جنا ذكريك وهذه دو كتكان تشوف اشتغالي وجران بير درماكن راستي هذا اجمر اني جو كتات تبلي رفي جريلا ابويه وصوت خدعي يعني درو جاب ان صوت خدي الكيده تشي بوي هروها جدرن تایبت جارکی را گوتن که زاروکی بناوی ریناس زهیر تیلو که خلکی تاخا حلکو یا باجاری قامشلویه بریا بهتر جدو هفتیان وندای و چارنوی ساوین دیاره لگوری که جدر تکز دکن و دبیجن ریناس دما کوبری خواه دیدا کاری خواه لپیش سازی باجاری قامشلو لسر دست چکدارن جوان شورشگر هات رواندن هروها جدرن تایبت جارکی را اشکره کرن که زاروکی بناوی دیار فؤاد احمد یه خلکی تاخا محطا کون یا باجاری قامشلو بریا چند روزان دما کوبری خواه دیدا کاری خواه او جیجالی چکدارن جوان شورشگر هات رواندن حتی وکا ایرو دزانیاری یک لسر چارانوی ساوین نهاتیا زانین.
وەکەجێدرێن تایبەت دەبێژن کۆمەڵباتên هەردوو زارۆکان سەردانە عالیên peywendîdar yên peyê dêkirine da koçaranivîsa zarokên xwe bizanibin lê tu bersivek wernegirtin û gotina wan zarokên wan nelcem wan e. Ev bûye demek û li Rojavayê Kurdistanê helmeta revandina zarokan ji aliyê çekdarên peyê dê ve dest pê kiriye heta weke îro jî berdewam e. Doseya revandina zarokan ji aliyê Encumena Niştimaniya Kurd ve li gel Mazlûm Ebdê fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk gotobêj kir. Mazlûm Ebdê soz da vê kêşeyê çareser bike. Qesedê û peyê dê ra gihandin ku komîte ji bo çareserkirina vê kêşeyê hatine avakirin ew ê peywendiyê li gel malbatên zarokên revandî bike. Lê arkê ev dose şopand û malbatên zarokan tekez kirin ku tu aliyekî peywendî li gel wan nekiriye û ew hîna çarenivîsa zarokên xwe nizanin. Herî dawî jî qesedê mîkanîzmek ji bo rêgirîkirinê li revandina zarokan pêşkêş kir. Peyê dê jî tekez kir ku ew ê pabind be û kes û karên revandiyan karin şikayetê bikin. Dê rastî de hîna tu derencamek ji bo mîkanîzmê nehatiye dîtin û revandina zarokan li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. بله تماشاوان برز امی بهتر لسر به بابت راوستن لسر دیارده رواندن زاروکن بچوک جالی پککی و جوانی شورشگر و یم بسر و لروجاوای کردستانی که دیده ماداوی ده چندین زاروک جمارک زاروکاتن رواندن جالی جوانی شورشگر و بلازبی بابت الگل میوانی خواه برز فادی مرعی سروک اوفیسا پیوندین گشتی شپیلا پیش روجا کرد سوریه گوتو بیش بکم برز فادی هفدما تباش به دیارده رواندن زاروکان بنچافکرن آوان لشکرکرن وان جالی پیدی و نتشتکینویه دیدم آداویه ده چندین زاروک جالی جوانین شورشگر و هاتن بنچاف کرن هاتن لشکر کرن برسا گرنگ یا کوتری هر کسی کی ده حتی کنگی دیارده رواندن زاروکان روجاوای کردستان جالی پککی و بردوام به کرم بک ایوار باش سپاس شتروش همو کارمندی آرکیوا براستی اف سیاست بردوامیش سیاستا بالاکرنا دفری کردی را اف کاری بو رفاقدنا زاروک بچو خود کردای تمانی و بیمی اجد سالی دبن عسکریان چار براستی اف کارکی خرابه ناکوی خدمتا کردای دیده و اف نجارای کمینه اف کاری عملی دبی و روند نازارو کای تمنی و کمی اجد سالی براستی اف بردوامی اف سیاستی که دفری کردی ورن والا ببین چه عسکریان جباری بیر وتجه او مثلا مناهج به سیاست بردوام جوا سیاست گوبری گوبین را براستی مسائل مال وقت انجمن اجتماعی کردی و منهاد گفتگوی دانال رخ پارتیه کی دین اجتماعی کردی به رعایت امریکی مسائل مبواره مناقشه کردن بس راستی حتی وقت وی وقتی وقت بیجه چاره سریجه ندیدیه هی افکاری هانی بردوامه و براستی اف تیواتی افکاری کودبی اف کسی کودبی نکسن سربخانه قوام بیجن ولا تصرفات فردینه ولا جهات سربخواه کسی اف سیاست بریارتین مشاندن ارمان جوی هنه داخوازیوی هنه جبوی گون تردزانن ایرو وقت افقرا سیاسی کردی دقوناغا که هری زحمت دا درباط دبی و گفتگو چه دبی گو یک ریزیا مالا کردی آفا ببی دوی قوناغا ها دا اف کسی هانی براستی خوازن اف گفتگوی هانی بهروین نکن آرمانجا اف نامه رجماعت دین مشاندن ایرو دبری کردی دا یعنی تبینه آرمانجا سرکه لدو برواندن زاروکن بچوک لروجاوای کردستان جالی جوان شورشگر به دماداویه ده او پوچکرین یان جی آرمانچکرین دان استاندرین کردی نخوازن که یک ریزی یک دروس ببینه برای هر دو آلیون کردی ده آرمانجا وانی سرکه اوه؟ بله آرمانجا سرکه ایرو گفتگو هیا
مەگاڤن گەلێکی باشاوێتنەش خۆمە قۆناغا هەوڵ دەرباس کردنەرینا سیاسی وەکۆن تەف دەزانن ئەم بەهەڤرەگەهان نەرینەک سیاسی مووقفێمە هەردوو تەرەفاش گەلەکە ئالیاڤە چێژرێ جیمڤە بێ چژە بۆ سۆنڤە بێ چێژ دەولەتێ هەڤیردۆرڤێ چێژ دۆزا وڵاتێ کورد دەستورە سووریا پاشە ڕۆژ دەبێ ئەم گەهان نەرینەکی و ئەم دەرباس بوونەرە خالا دووە چاوامێ مەرجعی کەش خۆرا ئاوا بکەن و ئەم هێڤینان بکەن پەیمان بکە گشتی خزمەتا وڵاتێمە بکێ ئەف کاری هەمێ بێگومان نامەنەش بۆی ئەف مفاوضات بهێرن نەکەن ئەرمانجنا نەکەن ناخوازن خزمەتا کوردستانە سووری بکەن ئەف کاری هانێ تێوای واڵێ باش برێز بەریا هەفتەیەکێ بیستونەهێ مەهێدە مەها بوری قەسەدێ ئەم بێژن میکانیزمەک ji بۆی ڕاوەستاندن و قەدەغەکردنا بنچاوکردن لەشکرکردنا زاروکان ڕۆژاوای کوردستانی ڕاگەهاند بنەرîna te heta çira deyekê qesedê vê carê ciddiye yan jî em dikarin bêjin ev mîkanîzm wê bi ciddî be yan bi tenê ji bo raya giştî û ji bo ragihandinê bû ev mîkanîzm ev ragihandina ku ji aliyê qesedê ve derket حتا وەکە vêkêrîkê tiştek ser erdê bi ceddî xuya nekiriye يعني نداعية أزرابم أوفيسا أزفكم وز جنوفرا خودية فازاروكا هرن بريافا أوفيسا برسا زاروكي خوبكن كارو شاوانير كوا كاركو درينا نداعية الزاروكي عالمي برنجي زوري أزبب عسكريان جا وزرابم بلوفرا أوفيسا فكم تيواطي وقتات البيجة براقهاندني دا هزي أوفيسا فكم بلا خلقي فازاروكا ورن برسا زاروكي خوبكن بريافا أوفيسارا تيواطي إنو أفكاروي بردوام بينا بيجنا ميج بني بسكنين نتني رفاندنا زاروكا تمنيواني إجدا صاريال طولاتكي دنياي چه حزب چه قوت بێگاوات بخوازێ ڕەنگێکی ئیرادا خوا کێڤاتەش هێزەکێ ڕەوەرێت خواتێدا کار بکێت بەرەوانیە بکێ کەسێکی تو وڵاتە زارۆک بە ڕەنگێ زۆرێ بڕەنگێ ژناڤ گوندە و باژارە و باژارۆکە بزۆرێ نەبرنە عەسکەریانە چار وەک چاوە ئەف دەولەتێ لە هەڤیردۆری مەتەفدا ئۆفیس بن چ کەسەکێ بخوازێ بەرەوانیت بەر وڵاتێ خۆ دەبکێ خۆ بەتەوعێنێت بن هێزەکێدا ئەما بەرە ڤی ڕەنگێ بدارێ زۆرێ ترابێ زارۆکێ عالمێ ببێ عەسکەریا جباری بڕاستی ئەف کارێکی خراپە ناکەوێ خزمەتا کوردایەتیێدا و خزمەتا وڵاتێ کورد باش بنەرîna te çi destên derekî li pişt bicîkirina em bêjin revandina zarokên biçûk be yan jî revandina ciwanan be li Rojavayê Kurdistanê heye kî li dû vêyekê ye ئەو بەرێمە داخواز کردیا دوێ وەک مڵەتێ کوردستانە سووری کوردێ سووری تەناخوا ئیدارە بکەن ئەف کەسێش دەرڤە دەستێ خۆش ناوانێ دەرخن ئەمە کوردێ سووری چ کێماتیەمە هەبن نەمشکرە ئەم وەک کوردێ سووری بگەن بریارەکە ئەم گفتوگوۆیە دەنا بگەن ئارمانجنا بگەن پەیمانە گشتی خزمەتا وڵاتێ مال کوردستانە سووری بکەن ئەف دەستێ خراپ ئێکوڤا کارا دکەنج دەرڤە بڕاستی ناخوازن بۆ ئیرۆ کوردێ سووری بکەن ئارمانج بگەن یەک هێزیەکی خزمەتا دۆزا وڵاتێ کوردستانە سووری بکەن باش برێز مرعی فەرمانداری گشتی هێزین سووریا دموکراتیک مەزلوم عەبدێ بەریان هەو گوتبوو ئەو کەسێن کو زارۆکان بنچاو دکە دڕەڤینە لەشکەر دکە ئەم بێژن دژمناتییا من دکە یان jî şexsê me armanj dike gotibû ew ê vê yekê çareser bike lê heta niha ev yek nehatiye çareserkirin binçavkirina zarokan revandina wan leşkerkirina wan ji aliyê ciwanên şoreşger be sedema vê yekê çi ye بله حتا وەکە vêkêrîkêş xwe ew Ez mazlum Kobanî ew jî bi ceddî ser vê meselê bisekine û cîhata rayî ji guftugûya re Amerîkana re ev mewduê re jî münaqeşe kiriye yanî berî demekê ev mesela revandina zarok û keç û kurdayê temenê wa ji 10 salî û beriya niha jî
وەک چاوا جوانێ شۆڕەشگەر هجومی مەکتەبا پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا گرن ڕاستی ئەو جدیەت لە جەموانینە محاسبە وا کەسا بکن داری چاوی عالەمێ سەر ڕاگەهاندنێ ینی وەک تەنێ گوتنێ سەر ڕاگەهاندنێ تێ گوتن نۆمێ محاسبە وا کەسا بکن واف کەس دشمناتی ئەمە بکن ئەما وەکت بێژێ بجددی سەرێ مەسەلێ سەکنینە حتا وەکە vêkêlîkê û muhaseba va kesakirina darî çavî alemê ser ragihandinê ev tiştekî ceddî heta weke vêkêlîkê li Cemwanî bû. بله gelek spas ji bo mêvanê me birêz Fedî Mirayî serokê Ofîsa Peywendiyên Giştiya Şepîla Pêşeroja Kurdê Sûriyê îro ti mêvanê me bû zor spas li ser amedebûna te. Li herêmên derbederên Efrîna Rojavayê Kurdistanê mayînek teqiyat encamê de di zarokên Kurdê birîndar bûn li gorî agahiyên bi destê arkêketina ku li gundê til şeîriyê bi ser Ezazê ve mayînek teqiya her yek ji Yehya Hesen Zekeriya Abdirrehman birîndar bûn. Jê deran balkişandin ser wê yekê ku her du zarok malbata xwe re ji Efrînê ji ber êrişa Tirkiye koçber bûn û niha ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin û çareseriya xwe dibînin. Tevî derbasbûna pênc heyvanê li ser revandina diktorekî endeziyar ji herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê lê hetenha çarenivîsa wî nediyar e. Doktor endeziyar Fehmî Ebdo ji gundê Xirabê Şiraye ji meha Nîsanê ve hatiye girtin bê ku tometên wî were diyarkirin. Di vê derbarê de Doktor Ehmed Şewqî Taybet ji arkêra da zanîn ku tanha tu agahî û zanyariyek li ser çarenivîsa wî tune ne. Tekez jî kir ku dayîka Doktor Doh çûberdilûvaniya Xwedê bê ku kurê xwe yê ji beriya 5 mehan ve hatiya revandin bibîne. Encumena Xwecihîya Serêkaniyê ya piştavankirî ji hikûmeta Tirkiye dergehek ji bo bazirganiyê vekirin rewingeha Sûriye ya mafê mirovan belav kir. Encumena Xwecihîya bi ser Tirkiye ve dergehek nû di nava zeviyên welatiyên Kurd yên ku bi sedema şer û binpêkirinên grûpên çekdar mal û milkên xwe bi cî hiştine vekirin. Dergeh taybet bi bazirganiyê di navbera Tirkiye û deverên Kurdiyên dibin destê grûpên çekdar yên bi ser ve ye. Li aliyekî din grûpên çekdar girê Sehlan yê şûnewarî ku dikeve gundewarê bajarê girê Spî Rojavayê Kurdistanê têk birin ve alavên kolandinê rakirin ew jî da ku bingehek leşkerî li cihê wî girî ava bikin. Her wiha parçeyên şûnewarî ji girê Sehlan jî dizî. Bi mebesta xizmetkirina rewenda Kurdiyê li welatê Almanya penaberên Kurdiyên li welatên Almanya dimînin xwe ji bo hilbijartinên bajêrvaniyan berbijêrkirine û xwe amade dikin. Ji yekem roj ve arkê berbijêrên Kurd bi rewenda Kurdiyê li welatê Almanya dide naskirin ku li gelek bajarên Almanya berbijêrên Kurd hene. Armanca wan xizmetkirina rewenda Kurdiye li gor berbijêrên Kurd ji arkê re didine xuya kirin ku ew ê di pêşa rojê de bikaribin bihtir xizmeta Kurdan bikin û daxwazê ji rewenda Kurdî dikin ku deng bidine nûnerên Kurdan yên serbixwe ku xwe berbijêrkirine di hilbijartinên bajêrvaniyên Almanya de. بله لسر وی بابته اکثر دچم آلمانیا الجمع بربجری کرد عزالدین محمد کوبریان هاجی ببو میوان ما جاردن میوانی ارکیج بو کوخه بهتر بده ناس کرن جروندا کردی لالمانیا برز عزالدین هفته ما تباش و گرد تو جاردن تخو بده ناس کرن کرم بک تا میوان تا و تباشوانه تا هیجا اکثر محمد جوای کردستان دار کوبانه ما 6 سال من بعد أبدأ شوية بازار مخال بجارتي أكثر من كردي يقول بازار إقتصادي أنا هاني البدر ردنا مخال داروان وأم علي كاربن وان را تشتك مفانا شيء بروبليمك وانا شيء أم وانا بن كار سريب هذا
بريز عز الدين نهات الكيجان باجاري ألمانيا تدجي وچند بربجيرن كرد الوي باجاري كوتليد مينه هنا هجمارا وان چند از الباجار ألمانيا الباجار اسم الملات الكردي كل ذا البجارتي از ناس كم ددير البجارتية او نوع هنا كان فتحي حسابي ألمانا يعني بري حسابي ألمانا رفع البجارتية ايه هاني سربقا استانم البيبوج توكو كسكي سربخوتا خو بربريش خو بربجير كريا جوان هالبجارتن عن را باش سيزدي هيفا نهان و امبيجن الف هالبجارتن و دس ورن انجام دان هر کسک دکاره برای خو بده صندوقین دنگدانه و دنگ بدن حتی کو امبيجن رافندا کردی بنابرین کردین کول المانیا دمینن پشتوانیا بربجیرن کرد بکن دخوازا و چی جوانه دوی دمیده بریا انجام دان وان هالبجارتنا من دخوازا چی جوانه تکن از خازن برای انا بيجم تستجنوا اللي بدره ما هي ثاني مريضانه هر دنگي خواب بده ملتي هاني كفارش وانا اجنهاد اجبه وقت ده هر حروي خوده الباجار اسنه صحيح ده حتى قطعات دولار صندوقك لرات هاوس ذاكري عند بين كرمانجي بلدي العربي ثاني صندوقك هيك وانا هر سودا خوده كسي هاني او يخون ده كارتي تقي انتقادية أو يوم ده كريم وانا الوادر تفرج نفتح راجع أوزفايسابا هر بلدية إلى دم بيش دخوضه وحبط كوي بده وكان صوت خط بيزدي ما هي كان البيجن روجا طالية بيزدي ما هي روجا طالي وخلص إنما كان بيورد صوت خط لأن هذا حبط كان هر صوت خط وانجا مجملات كردرا وكسر كردي كل باجار إسرائيل إنه على كاري ما بدي دست دار ما بدي دست بدي جبوكو أم ستار كابل جبوكو أم جيوات ملاتي كردن أم فرزن ملاتي خاري على كار يحتاج ملاتي كردن فرزن أو يجي مال أرى على كار أم ذا دنجي خابجينا ملاتي أطانة بكابنا مجلس بكابنا جي قرار الوزارة التي كرد دنجي فواري قداري كرن باش بريز عز الدين هل سر صندوقي دنگداني تخوزن فيك بزانبم لهر باجارك يجي باجار ألمانيا چند صندوقاتنا ترخان كرن يعني ولهر باجارك هاتي دست نشان كرن آگاه الجمع هنا لهر باجارك وي چند صندوق ورد داين يعني لباري هجمرة رونشتوانن وي باجاري ويدينن يانا نهاية أو صناديق نطالب بشكل واصل نها صندوق الدكان فكري رد هاوستا حباني سيدي مهر أما سيدي مهر وقال لك صناديق ذاتنا حسب منطقة يعني حرب منطقة مثلا جيرة شوار صندوق يا بين صندوق منطقة ودار وصندوقات ابن المكتبة كي يا روضاء أطفال يعني فوج جهاني إيه حكومته وصندوقة الوزارة يعني أورتي مالا وصندوق على شخص نزيد كيلومتر كيا دور بناخا يعني كانت ما صندوق بده فهم أم بانك مجوار كوري تالي خانك نتنقوي وقت وان وقت قال لك هي كونانها كي وقت فهذا هر رات هاوسه و داره دنگ خودش بر زحمت نه لاتکل کسکتنه کنه هر دنگ خودش ده پیش دا خود بده و بکره تشتاق جیرا نابه بس ده پیسا خودی را هبه و بس برز عز الدين تجدمك وخبر بجير كريا حتى انها تو اصلا جيش ورد الرسبوني انا قبالي حقاتي المنطقه تنه زاني تنجي ما يعني تشتاق تنج ام ملكي خارج تشتي زحمتي دي بنجبر وهناك براتقد ديور قابلة تنه قال لك ملات او تقاخف وشتوها رجايا كذا غير فاكر زانبرت تناولها لهم جيالي حكومات هذا جيالي دولات هذا حتى تنجيب بالعكس تشنا فرق ولا يتكلم فرق عرض قادمين فرق ومتات هر دنجي خابد مراشد قيواني كواوير ام
بله ام هیویا سرکفتن جوار دخوازن برز عز الدین محمد بربجری کرد ج باجار ایسن المانیا تبگل ما بزرگ سپاس لسر آماده بوناتا کوت ایرو میوان آرکی بود تماشاوان برز و کم دکیجن داویانو چین خو حتی بولتن کدن بمینند خیر و خوشیه در شاطر